okumbereba yabane kuchibwaho Middle East Consultants Limited, Golden Leaf Motel hamwe na Homescan Uganda Limited. Njovu Park Lodge abantu mwana bakutoroga omuhanda gwa Kasese bakoze omupaka please muzeyo twagire TV West it is no mwanya murungi notemba iguro rebenyamishwa zona bakwakiraje self contained rooms nabwe echo muzeyo Njovu Park Lodge Katwe wanoza mwe Middle East Consultants aba baryomba twara bana heru visa nezabusha accommodation na heru nobusha nabwe echo registration is going on Muyenga Tank Road near Italian supermarket kano murimbarra aruharo after Kamomo stage. Golden Leaf Motel abantu babino mwanya gukora mu embaga za murengo genda booking okore embaga za ukane binene motoka yakwasa kuleta ekakusya Hometown Homescan Uganda Limited aba baresire byoma ebikubasa kuteko mu offices mu family mu organization na numbasa batanje kubitekamu yababe mukono muringwa mwegendesereza abana bija abana bahumura twena turya turinzira abana bitu ngo tubakire na no kushemero konka ekibuzo kigiriyemo abana bakabara abija tuba misinga abwakibona omukabo tuba kwa misinga abana bariyo nibijomuka abwakikwa komuka the following day bazo town hate town zaza kwijura Rogers zaza kwijura clubs zaza kwijura now njire ngo abana bitu bari safe aha mashomero ninjira ngo abana bitu hati tuba controlling especially bishi not even especially bishi abana bitu abokabojo enzaye birenzaye abana kuba kwiza omwana kujya dad na agenda dero kuhagira cyo kujya ngo abana ba campus omwana yabari yomuka omwana akirya yishomero nabara ahansi yabazirebe abazire turebwe ngo abana bitu twabacendeze okutambura karabutwabire tukiro bato bakakwabiroza kugenda nyoko nashwa kubuza noze nchuto tetayira na bujinyi mbwena hati abana kwa kwija abana bona kumukera no mushora nabo bakera no bashora so abana bitu tuba control tine kiba kurondo mu town tichuruho atoro omusando mwana ze mu mundu munika karazio ataye kare kongati club zijura tinkwita business ya club mu club zi abana bamashomero hata aba etauni yona yijura abana bona batanka kurija kujwara bajwire busha abaziri twetera hamutumo omwana karaze kushora muribi karabari umutawuno mujotori nganga yagambira ati ndimakana singe umugambiro tija ine kingona kutuma umurebo kwajwi abana bajwareje tumanya abana bite hibakuza yana kubena you find out kara kubyo kubanza gwa kabiri mukwate tuwa masente tiya kushaba sente konkana asibo mukatari omutawuno takukora yasimbura shayishatu yagaruka shamu nana gwecho na ya breakfast yagiria hi lunch yagiria hi club yazamata bitu wa mureta no twegarukemo abana tubongero omukono gwechoma nyense tukaje kitujamo no kwenkubereo iwe muzire no mwana kusiba mutawuni no berewo okumbereba ne kuchibwaho Middle East Consultants Limited, Golden Leaf Motel hamwe na Homescan Uganda Limited.